The Zoom TV 24. Bahaye ikaze. Raila Odinga was an enigma in Kenya's politics. I Nairobi abantu batatu bishwe barashwe kuri stade mu muhango wo kureba umurambo wa Raila Odinga. Niyo nkuru iri kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye ko abantu batatu biciwe muri stade yo mu murwa mukuru wa Nairobi ubwo abashinzwe umutekano barasaga amasasu bakanatera ibyuka biryana mu maso aho umurambo wa Raila Odinga wari washyizwe ngo bawurebe nk'uko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Voco Africa ubivuga. Nyuma y'uko umurambo we ugeze muri Kenya uvuye aho yaguye mu Buhinde, gahunda zo kuwujyana mu nteko ishinga amategeko zahise zimurirwa kuri stade ya Kasarani ijyamo nibura abantu barenga 50,000. Ni nayo nini mu gihugu cya Kenya. Raila Odinga hoze hari minisitiri w'intebe wa Kenya yapfiriye mu bitaro kuwa gatatu azizwe guhagarara gutunguranye k'umutima nk'uko abo mu muryango we babitangaje. Raila numwe mu banyapolitike bakomeye baranze iki gihugu mu myaka 40 ishize. Ibitangazamakuru bigaragaza ko ubwo abantu bari bamaze kwinjira muri iyo stade ari uruvunganzoka, abapolisi barasha amasasu n'imyuka iryana mu maso. Icyakora igipolisi ngo ntikirasobanura impamvu habaye gukoresha izo mbaraga z'umurengera kugeza barashe amasasu ya nyayo n'ibyuka biryana mu maso. Ubwo amasasu n'ibyuka biryana mu maso byaterwaga mu gikuba cyacitse, abantu batangira guhunga berekeza ku miryango isohoka. Ibinyamakuru byo muri Kenya bivuga ko bapfuye ari abantu 4 ariko ngo abandi benshi bakomeretse. Buretse gato, uyu Raila Odinga yigeze kumara igihe kinini afunzwe n'ubutegetsi bwa Daniel Arap Moi. Yabaye umunyapolitiki ukomeye muri Kenya, wiyamamaje inshuro 5 zose ngo abe perezida w'iki gihugu, ariko ntibyamuhiriye. Kenshi yavugaga ko yibwe amajwi. Umubiri we wageze mu gihugu kuwa 4 mu gitondo, aho byabaye ngombwa ko abategetsi bahagarika ingendo z'indege ku kibuga cy'indege cya Nairobi kubera ko abantu benshi babashije kwinjira aho indege zigwa. Ubusanzwe uretse ikivunge cy'abo bantu n'abahakora babujijwe kuhagera. Kuva ku kibuga cy'indege abantu bihumbi baherekeje umurambo wa Raila Odinga mu rugendo runini rw'ibirometero 10 rugana kuri Kasarani Stadium, aho abantu barushijeho kuba benshi cyane bikananira inzego z'umutekano kubagenzura. Uko niko byagenze, inzego z'umutekano zikoresha imbaraga z'umurengera. Nyuma y'uko ibintu byongeye gutuza muri stade, abategetsi barimo Perezida William Ruto babashije kureba isanduku irimo umurambo mbere y'uko rubanda rwaraho narwo rwemererwa gutambuka rukawureba mu gihe cy'amasaha make. Vice President wa Kenya Kithure Kindiki ukuriye komite yashinzwe ibi bikorwa kuwa 4 nijoro yakoze ikiganiro n'abanyamakuru, ariko ntiyigeze akomoza ku kajagari kabayeho cyangwa se kubapfuye. Yavuze ko nyuma y'umuhango uteganyijwe kuri uyu wa 5 wo guha icyubahiro cya gisirikari Raila Odinga, abaturage batumiwe kureba umurambo we kugeza igihe cyose biri ngombwa nk'uko yabivuze. Ariko hari umumotari witwa William Osieno Odoyo wabwiye BBC ko bashaka kureba umurambo we, kureba umurambo wo bita Baba, bakamenya niba koko ari we uri mu isanduku, ngo barashaka kureba kugira ngo batahe banyuzwe. Abari mu cyunamo cy'uyu munyapolitike bitwaje amashami y'ibiti n'amababi, ikimenyetso cyo kuba mu cyunamo cy'akababaro mu bwoko Odinga avukamo bw'abaruwao. Ibinyabiziga byinshi muri Nairobi biraboneka birimo amashami mato y'ibiti n'amababi mu kugaragaza ko bifatanyije n'abari mu gahinda. Umuhango wo kuri uyu wa 5 wo kureba no gusezera kuri Raila Odinga no muri Nyayo Stadium hagati mu murwa mukuru wa Nairobi. Kuwa 6 umurambo we uzajyanwa mu mujyi wa Kisumu, umujyi uri ku nkengero z'ikiyaga cya Victoria, aho yari afite ijambo rikomeye cyane muri politike. Aha naho abaturage bazahabwa amahirwe yo kureba umurambo we mbere y'uko ashyingurwa iwabo kwivuko ahitwa Bondo mu birometero 60 mu burengerazuba uvuye mu mujyi wa Kisumu. Umuryango we uvuga ko Raila Odinga yasize yifuje ko napfa azashyingurwa mu gihe gito gishoboka, nibura mu masaha 72. Uyu mugabo yari afite imyaka 80, yituye hasi arimo kugendagenda mu gitondo kuwa 3 ku bitaro bya Devamata mu mujyi wa Kochi ni mu Buhinde. Perezida wa Kenya yatangaje iminsi 7 y'icyunamo mu gihugu, kandi uyu munsi wo kuwa 5 wagizwe ikiruhuko aho muri Kenya. Buretse gato,
Reka tuvuge kuri se wa demokarasi Raila Odinga wo muri Kenya wapfiriye mu Buhinde ku myaka 80. Raila Odinga was an abo mu muryango wa Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya babwiye BBC n'ibindi bitangazamakuru ko yapfuye. Ati yapfuye. Odinga yapfuye ku wa gatatu aho yari arimo kuvurirwa mu bitaro byo mu Buhinde. Twabivuze ko yituye hasi ubwo yari arimo kugenda n'amaguru mu kunanura imitsi mu gitondo ajyanwa ku bitaro bya Devamata. Yavuze ko yagize ihagarara ry'umutima. Ibi bitaro byavuze ko kugerageza kumuzanzamura ntacyo byatanze, nuko bihita bitangazwa ko apfuye saa 3:52 za mu gitondo ku isaha yaho mu Buhinde. Gusa mu byumweru bya vuba aha bishize hari uguhwihwiswa gukomeye ku buzima bwe, nubwo abo mu muryango we n'inshuti ze muri politike bari bapfobeje amakuru yavugaga ko arembye. Perezida wa Kenya William Ruto yahaye icyubahiro Odinga yise urugero rw'ubutwari na se wa demokarasi yacu. Ubwo ni Abanyakenya. Mu ijambo yagejeje ku gihugu, Ruto yanatangaje icyunamo cy'iminsi 7 abanyepolitike bo muri Kenya hamwe n'abategetsi bo ku isi yose barimo na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Minisitiri w'Ubuhinde Narendra Modi nabo batangaje ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango we. Samia Suluhu we yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Odinga, avuga ko Afurika ibuze umutegetsi w'intyoza. Modi, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde, yavuze ko Odinga yari umutegetsi w'inararibonye kandi wubashywe, akaba n'ishuti y'Ubuhinde. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa we yavuze ko Odinga yari umutegetsi washyiraga inyungu z'igihugu cye n'umugabane we wa Afurika mbere y'ibindi byose. Mu gihe Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yavuze ko Odinga yari umuntu ukomeye uharanira demokarasi usize umurage uzakomezana nyuma ye. Mbere Perezida wa Kenya yari yasuye umuryango wa Odinga mu rugo rwabo mu murwa mukuru Nairobi, ndetse yihanganisha umupfakazi Ida Odinga hamwe n'abandi bo mu muryango we. Abashyigikiye Odinga bakomeje kujya mu mihanda mu kumwibuka, cyane cyane mu bice byiganjemo abamushyigikiye byo mu burengerazuba bwa Kenya no mu bice bya Nairobi. Odinga bivugwa ko yari azi gutebya imbaga y'abantu bose, ndetse ngo yari umuntu ukomeye muri politike bakamukunda cyane. Ariko yiyamamaje kuba perezida wa Kenya inshuro 5 zose, ariko ntiyashoboye kwicara kuri iyo ntebe iruta izindi muri Kenya. Muri buri matora ya perezida yiyamamajemo kuri izo nshuro zose, buri gihe yanze byavuye mu matora, akenshi akavuga ko yibwa intsinzi. Nk'urugero, nyuma y'amatora ya 2017 urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwemeje ko yari ari mukuri ubwo rwateshaga agaciro intsinzi ya Uhuru Kenyatta, ndetse rugategeka ko amatora asubirwamo. Ariko yanze kwitabira aya matora yasubiwemo, asaba ko hakorwa amavugurura mu rwego rw'amatora. Odinga yaje kwiyunga na Kenyatta, bitungura cyane abaturage muri icyo gihugu. Ubwo aba bombi basuhuzanyaga mu mwaka wa 2018, ibyo byarangije amezi yarashize hari ubushyamirane hagati yabo bombi. Amatora yateje impaka yo muri 2007 ubwo Odinga yavugaga ko Mwai Kibaki yamwibye intsinzi, yatumye muri Kenya haduka amakuba ya mbere akomeye cyane yabayeho mu mateka y'iki gihugu. Icyo gihe hadutse urugomo mu bice binyuranye by'iki gihugu, rwicirwamo abantu 200,000 naho abandi hafi 600,000 biba ngombwa ko bahunga, bati ngo zabo baragenda. Mu gukemura ayo makuba, Kofi Annan wahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yafashije mu kugera ku masezerano yo gusangira ubutegetsi yavuyemo ishyirwaho rya leta y'ubumwe, ari nayo Odinga yabayeho minisitiri w'intebe. Akenshi yagiye yiyunga na perezida wabaga uri ku butegetsi nyuma y'amatora yabaga yaranzwemo impaka. Kubibuka, nyuma yo gutsindwa kwe mu matora aheruka kuba yo mu mwaka wa 2022, yaje kwifatanya na Perezida William Ruto mu cyiswe leta ihuriweho na benshi. Iyo leta yatumye benshi mu nshuti ze bashyirwa ku myanya ikomeye y'ubutegetsi. Icyo gihe yasobanuye ko icyo cyemezo cyari ngombwa kubw'ubumwe bw'igihugu nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yabaye mu gihugu mu mwaka ushize, ikarangira bigaragambya biraye mu nteko ishinga amategeko ya Kenya. Icyo gihe bigaragambya babarirwa muri za 40 biciwe mu bushyamirane n'abashinzwe umutekano. Ubutegetsi bwa Ruto bwashyigikiye umuhate wa Odinga wo gushaka kuba umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika mu matora yabaye muri Gashyantare uyu mwaka wa 2025. Nubwo yari ashyigikiwe na benshi, ariko
bo mu karere byarangiye atsinzwe n'umukandida wa Djibouti Mohamed Ali Yusuf Odinga. Yagize abamushyigikira cyane kandi bamunambyeho mu gihe yari amaze muri politike, cyane cyane abo mu burengerazuba bwa Kenya aho n'ubundi avuka. Abamushyigikiye bamuhimbye amazina nka Baba, bivuze data, abandi bamwita Agwambo cyangwa se igikorwa cy'Imana. Hari n'abamwita Tinga, imodoka rutura ikora imirimo inyuranye irimo nko guhinga. Ririya zina rya nyuma Tinga barikuye ku kirango cy'ishyaka rye cyo mu matora yo mu mwaka w'1997. Icyo gihe yafatwaga nka benshi nk'umuhanga cyane mu gukora igenamigambi rya politike no guteranya imbaga y'abantu, akenshi agashobora gutuma abantu benshi cyane bitabira za mitingi ze za politike, ndetse ngo yari afite n'ubushobozi bukomeye bwo kwisanisha n'abaturage bo hasi. Raila Odinga utagihumeka umwuka w'abazima azibukirwa ku rugamba rudacogora rwe rwo guharanira ubwisanzure muri demokarasi n'uburenganzira bwa muntu aho muri Kenya. Yigeze kuba imfungwa ya politike ndetse afite umuhigo wo kuba ari we mfungwa ya mbere ya politike yafunzwe igihe kirekire iyo muri Kenya. Urugamba rwe rwo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu cy'ishyaka rimwe ryatumye afungwamo inshuro ebyiri. Ubwo ni kuva mu mwaka w'1982 kugeza 1988 no kuva mu 1989 kugeza 1991 hari ku butegetsi bwa Daniel Arap Moi. Mbere yafunzwe kubwo kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka w'1982, ariko icyo gihe byatumye amenyekana ku rwego rw'igihugu. Mu gihe cy'ubuzima bwe muri politike, Odinga yabaye ikimenyetso cyo guhangana n'ibitagenda hamwe n'ikimenyetso cy'amavugurura ya politike, ndetse benshi bemeza ko urupfu rwe rusize icyuho cy'umuntu ushobora gukomeza uwo murage we wo guhangana. Odinga yabonwaga nk'uwarazwe politike na se Jaramogi Odinga. Uyu yabaye vice perezida wa mbere wa Kenya nyuma y'uko ibonye ubwigenge, ariko mu mwaka w'1966 ava muri guverinoma nyuma yo kutumvikana n'uwari perezida w'icyo gihe Jomo Kenyatta. Odinga apfuye afite imyaka 80. Azibukwa cyane kuba yaraharaniye kuyobora Kenya, akiyamamaza inshuro zigera kuri 5 zose, ariko akaba apfuye ataricara kuri iyi ntebe iruta izindi. Niki uzibukira kuri Odinga? Dusoreje utarakanda subscribe na kukamenyetso kandi zo subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi byegeranyo n'andi makuru yihuse utasanga handi. Nitwe tuyabona mbere tukayakugezaho. Bye.